ebhoshongweni bayakwazi ukukhogela bezwa usayibamba imic ukuthi lo akaphila umncwele lo abantu abahlala noNkulunkulu uzwe sangena eminyango ukuthi program akusiyo le kamoya ingcwele ubabone sebebamba iposition athi uNkulunkulu ayibuyele esiporweni ayibuyele endleleni akusiyo le uthi uyabona ubona imic isishintsha iphathwa omunye athi umeyibamba athi uncwele Nkosi yamakhosi le genge ehlala noNkulunkulu izwi sithi nazo ke cishe sagoduka singayitholanga into zethu